Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Album ya Benny Mayengani The President leyi nga huma hi N'wendzamhala leyi nga thiwa leswaku ri va matiko se ya kumeka eka ti-iTunes. Endzhaku loko album ya Benny Mayengani The President yi humile hi siku ra 10 N'wendzamhala a yi nge se kumeka eka ti-iTunes, kambe eka YouTube yi hatli yi kumeka naswona yi fike yi tirha kahle swinene laha Benny Mayengani The President va nga veka xiyimo xa vunhungu eka ti-video leti trendaku laha Afrika-Dzonga. Ivi album ya Mr Post yi hlwela ku va yi uploadiwa eka YouTube, naswona loko hi ringanisa na ya Benny Mayengani The President yi kumeke yi tirhele hansi swinene. Kasi ya Mr Post Mr Power siku liya Ndlovu yi hatlisi ku kumeka eka ti-iTunes, naswona yi fike yi tirha kahle swinene yi kali yi va eka xiyimo xa 4 laha Afrika-Dzonga. Se loko hi pimanisa Benny Mayengani The President va tirhi kahle eka YouTube, ivi Mr Post va tirha kahle eka ti-iTunes, kambe namuntlha Benny Mayengani The President va hi tivisi leswaku album ya vona se ya kumeka eka ti-iTunes. Leswi vulaka leswaku ri hi ta va hi karhi hi languta tirhelo ra vona eka ti-iTunes sweswi se album yi kumeka eka ti-iTunes, naswona ku va hi ta vona leswaku Mr Post kumbe Benny Mayengani The President i mani loyi a nga ta va a tirhi kahle eka ti-iTunes. Hi ta vona hi loko Benny Mayengani The President va kota ku hindza eka xiyimo xa 4 eka ti-iTunes, va nga veka xiyimo xa vunharhu kumbe xiyimo xo sungula, kambe loko va kota ku hundza laha Mr Post va nga fikelela kona, sweswo swi ta vula leswaku va koti ku va va tirha ku tlula Mr Post. Ha swi tiva leswaku vakulukumba lavambirhi loko va kala va humesa swin'we va boheka ku va hi va phikizanisa hi ku na vona loko va humesa va va ri eka phikizano. Hi ta tsundzuka Mr Post va humese album ya vona leyi ya lembe ra 2022 ya N'wendzamhala leyi nga thiwa leswaku ri wu ta tshwa mukhava hi siku ra 9 N'wendzamhala, ivi ya Benny Mayengani The President yi huma hi siku ra 10. Ku ri ku na masiku ndzhaku loko va endla minkandziyiso a va tshama va karhi va vula leswaku ri hi December a ni tluriwi, hi December a ni tluriwi hi ndlela leyi. Se mi ta swi vona leswaku vakulukumba lavambirhi ve le ka mphikizano se ha boheka ku va hi va phikizanisa. Se hi ta va hi karhi hi kamba ku va hi vona leswaku Benny Mayengani The President va ta swi kota ku va va hindza xiyimo lexi Mr Post va nga kota ku fikelela eka xona ke. Se yi sukile hala ka Maphophe, Phete Mngwana tiva ku humesa album ya vona ya vumbirhi leyi nga thiwa leswaku ri Mimoya. N'we maxaka ya mina. Tin'wana tinsimu ti katsa leti landzelaka: Ntlhanu wa tipondo, Kulunga ngopfu swi ni onerile ni twa ku vava. Ntlhanu wa tipondo ni nga n'wi nyika yeni onele ngopfu a vuton'wini. Yi sukile na tin'wana tinjamba. Hi ri a swi heleli kwalano na The King Xivanga Mlandzu kwala ka tona. Ti-album leti se ta kumeka, u nga keli munyolo. Leswi leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.